referee belajet ban peniat ia kecelakai hapedang ke France bat ke Morocco. Ula juai hadu sipau telikiratkan tang hakawai kecelakai. Kejadian keteu sya kecelakai hapedang ke Boca Junior bat ke Racing Club. Hakabalame kecelakaan at ke bajur bat la aibon telikiratkan. Kilat patai kuboro kilapankan mau ya kena kecelakai habakran sepang uteu referee. Ka kubor ka balapan kendet ia ka partai football. Ka FIFA kalapan menayu referee uba on penyai ia ka kun quarter final hapdeng ka France bat ka Morocco. Henry ka wei ka banta ka balapan ke ia kinong each football ka long ba une referee udon ka history ka ba perbha na kiwi pat ke referee. Kat kum kilat patai kubor ulaju penyai ia kecelakai kabala kot ta kecing ai hado sipau telikiratkan tang hakawai kecelakai kane kelalong kawai na kecelakai kibalame ia kecelakaan tam haka history jong ka football namar ba kecelakaan kelalong kabai tenatam hendai ka bakluj hado kata-kata Laong ro baha kecelakai pedang ke Boca Juniors bat ke Racing Club. Kirang ilekai na baro art likiliang kilekan at kiladon kesiania bat kesinga perjengmut bat kecelakai kelanang kluj. Hadin ba kecelakai kelanang kluj susu. U referee ula siamrai ban ai dekaretkan ya bungut kirang ilekai bat kinong songben. Hadu ba kecelakai klasa hake history jong ke football. Mentah baka FIFA kelajet ya uneu referee ban peniat ia kecelakai ke bakong sanpa hapneng ke France bat ke Morocco. Bon kinong each football kelas tang bani keren hak social media. Don kibaong ba kecelakai kanlong ke ba perking pa namar uneu referee Jusalia ban ayu lokat neretkan ladaki rangilekai kipen ken ya ki an. Kiwe pat kisngau ba kecing-long ba perking jong uneu referee kala banyarap an khanglat ya kecelakai ke bakluj lada kirang ilekai kitep referee ulong uba perking kila ban husiar pha hakar kom ilekai jongki bat kila ban kiar ne ki fol ki baklain kajelakai pedang ke France bat ke Morocco kala ban long ke wei ne kecekun kabala kmelenti daki pajba hakeleng ka perthai ka France kadai ka kanhon ka badon pun kirang lekai ke bakan sai kat ba ka Morocco ka pan i ya ka jilekai ka baklan bat ka badon ya ka chekhun ha ka ne ka welcome kum ta bon ki pajba ki kmilenti ba ka jilekai kanlong ka baitenat bat ka badon ka chekhun ka bajur Henry ka banta ka bakham kongsan kalong baki rang lekai ken haba sumar bha ya kar kom lekai jongki lada don ki jekan at ne ki fol ki bajur kala ban penlong yau teu referee ban siam karai kumba ulale hakipor men suwa wadla uneu referee ula ju ai bon telikiratkan ha kawe kecelakai kata kamut ba un airetkan haman la kecelakai karai ju kan song ben ha kar kom kecelakai jongki kanhon lada kecelakai kalong ka bakluj bat kirang lekai kibot ya ki an kecelakai kala ban kot klem kecekaja ki coach jong baro ar teliki kanhon kila penpau baki kwa ya kecelakai ka bahok bat ka balait ne kecekaja ka fifaro kala ong ba kecekun ka de balong kat kom ki an jo ka football bat kecekun ka bahok ki pajba mentah kidang ap kmilenti ya kane kecelakai hatu uneu referee un haban sai bon teliki yellow kan hatu un haban ai red kan lane kecelakai kan long ka bajai jai ya kine baro on satip tang hadin ba kecelakai kelas tang